Ki Arngut ki MLA ke East Jaintia Uma Kermen Shila bat ke Kong Santa Mary Shila haka jingwan jingok jong ki ya Uma Marshall Biam menta kesngi haka jaka shong sha tngan jong u halat rembai dong wa East Jaintia Hills District kilapan pau bagi kloy banyak tray lang na kebenta ke jingdawa ban pleno ya ke jingti dewyong hapo East Jaintia Hills. Kumju ru kila kular ban ledra hakmat menteri rangba ke jela ukon rat sangma ya ki jingdawa jong ke seng JCOM SWA hadin ba ulawan pai na Delhi. Ki kermen ba hapo kahnyo tarik Julai ke sorkar jela kansale AA ha ka jingedai bat ke jingdawa jong ki seng ki balayaki ha ka jingedai bat ke jing pelat no banti ya udawyong. Hagajuk kupor kini ki RMLA kila ong balada ke sorkar kamla banle AA hapok kahnyotre ke Julai na kalyang jong ki ru ki kloy ban mi shikmat ban yashat ngan lang ban penbor ya ke sorkar. Hadu kate kuli mat le dekat wi di sni ya chao tangkat te le beta yong ai pi ya jak po yong I hun ba usik pais ba i chi ino lite da biu nakale yong ale ba kam chu I ba pun chini tu memang dong dong bas ku pi lu pun poi ya kini ki tho yong pi cha chim ni sa yu I du bon ba ki memang dong do poi du bon ba ke kam oi pi na ya sarkar le ki banta wale lo de mi dan ring kam ong if em holi ya kini ba puman feasible ka kam ka thaw ni te chim ni sa kam ong pintu hadu ka khat san tarik ate o em chideli ta hadu ka khat san tarik kini ki sudli kisni man ki kisni ki jrong ba ar pusu ta ko bi kisni tele di mani ar sni la so pra tasnya bi pra bru ganta khandi bru ganta ya cha ai hadu kisni mo ban chim ista man bhago ko jrong ba bi dan re ka member ndong de ebi kular pun toy tawan ren tip o ki tegi khandi bru ganta kamnu ya ab iki hadu kamnu kete ko ti ke ke ni ga up ni ba man sket kabi ko bi limit ko chai bha pai ki man be yang ki debta yo video lebta wo bi the sacrifice be tonto mo bi yo em bi musen us nyaw lebta yo ki plili ra pon bi yo ki chat kan lemi yo cha ka bi si la alis chisni arsni em no bi yo ki chat kan na o bi yo yang lang he yo chu chu ni musen yo fight ni ba ganin jing yo fight yo I ka mo I la da sarkar I go yo te jing demand yo I ha go bi scheme dup ban se borro I ye chat han lang chru bo pi da mi sorop I ka tem to bo ong negus gi ukol op pi gani yo kut kut hi ni he umling ka sarkar wadi I kam gi no mi khmat yo six clear constituency ban naga sansa sutna sai pula kam gi khon yo East Jaintia Hills I churu bi ye kra lang bro lang bo pi pai ba kham ta mo pi ne dia ulti ye gani upun tip ye ka sarkar lada phim le bi ha gi te por gi ski wadi I na ka yang yo pai ba yo ga East Jaintia Hills yo I hajan te yu le nu ji ki hakaba ukikli yagani ka bongi ka sarkar to emi ga ji kikli waka haptip ko wa ile bat hap du ko biche le I pai ba I nagle yo I ka gi amali I em lang le yo pi pai ba bat le ta wai u yo wi le kat we yu la I wi em lang bat kam chu poi ki content ko wi pa wi content ka member dom ko tho bi poi chu chim ni sta ko ta ji kular yo na but such as lu awa so the league is me hadu one chim ni sta cheshilong dang chngai bhalo te ko por ta aman be hagi ju start yong pi ti ba uni to khon unat yong pi yu para yong a yong pi yo le se bodi kiten u klam de pi to ya api hadu one chim ni sta submit egite ki ko isla to knawo pu yu benu bam ba wan ngala dubai ni se no ichis ni kan gi jing penyo yang o to ko wi ni wa horo ile ini na East Jaintia Hills wa I uwai ni ngau MLA na por chu por ke klame ki che ki hanya I bonse ni klame gadu menchwa yo bikini ko sarkar yo ka NDE 2 ka temtip naman gadu arja katka hadu ka temtip naman go yo tili ki stem te dugali ka sarkar mo perchang o wai ya gali ka boyong namta gali ka open kasmen kanite daw te perchangi ule Roman videga East Jaintia Hills yo ki myo ki suk kamun chwa tangwa uman goda daga system kanite daw kani ka sarkar da perchang ole tangwa how ong gilu jing perchang emi gwa seso emi gwa kofil
tangan juga kam yang ga woyo ini ga mining le man go fel tang go ong wa sat dor wore go poi go chulu sevi le kipat bala do chutom ni te da the e to e ka alternative solution to e da ga wi solution yo the bol kini meeting wo pemani nam ta gi association yang kini wa em manchwa atli kini association yo supplier and retailers begitu lagi cikaman naga porch man meeting naga porch chen yo naga porch chen yo kini he yo ile ni te da i dang kra chitom ba i ham ken wa i yo bol yo ong i mani gi high level and gi high level level kra tanga u ong bihane kali sni kali jingki muyong untuk aman ngodui gi high level i ken gi ria gi boro i kra lang ga directly indirectly involved boro hi kani te da o e pi cha habutu ko sinyau trik ubra April dei ki pat ba gi boro dei wan lut ki pat ba ye yen ye lagi wo e memorandum church minister DC office tadi ongi yang sarkar wa e le banai ki por kani ke association to ka wala luti naduk ngkong kaduk kata tapenyo wa em chong thia em chong that ki ni association kra hiki tawa ma ong du ke por hi ukut go nyau tri ubna julai ini kata ke por kata ke lat ikra hi ma katu kan ni snem lakat atli snem la cha ta tebatit em gile blai em kra gile blai hadu nyau tri ubna julai e pa yesa ila puni cha thangan ngau MLA hadin kata ke nyau tri ubna julai puni cha thangan lopi nan wai muyong ngani ka sarkar te ilad i yo kra i hagani ka por namta yo wai ngani ka muyong namta yong pi yong nga woro yong East Jaintia Hills wada chike i nung yong dodok menchua dodok i pamen de meni dodok menchua i chike i ngani yo te ilad i yo kra chitomi namta yong pi perkat ba in kwa i do unu mensen yong unu la ni sai kani jingi kra langi am kam jingi kra am pi bu i wa ko association woro hi di dungai le man kam du ni ukhala man kam du MLA yang kle man kam ni sai kra chitomi woro chirup yo mani go voice yang go East Jaintia Hills yo man go i go job Mr. Marvin